Rorari munini wa Rais Rigathi Gachagua na kinyite kansene Brotherhood teretia kahawa West aria oritia Kenya gutigira ni babweka thiri na kinya kujukia kura ciao kienda bomba guchinchi utongere buthuku kiri ithurano bia 2027. Gachagua na kuthinga tene na atongeria nkabware mwekuru wawe Pastor Dorcas Rigathi. Munini wa Rais Rigathi Gachagua na kinyite kanisene Brotherhood nteretia kahawa West na retete na mbere kuinyiria bata ya Kenya kurumira thire kinya nyuma yawe kweberwa gitine. We have no bitterness with anybody. What we want is a peaceful country. Na kahida no wao Kenya niligo kimwira ndiraria na andu aingi muno, ndiraria na mabishopu, ndiraria na mapasta, ndiraria na andu a biashara, ndiraria na professionals. Turashira na shira ni urathie wega kahinda gakinya ni tukumwira twashira tuona ũũ na ithuĩ mũtũrĩre muona nigetha twibange na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nigetha rĩngĩ iurage kĩaga tutikae gwĩkora irima rĩrĩa tũrĩ Gachagua nkurukinongerete na kuga kira kiri na batani ya Kenya bonde kujukia kura kienda bachinchi otongeria buthuku gwikinya ithurano bia 2027. Ithuĩ tuthuranaga na nitukoragwo na uge munene muno ithurano-ini ni undu wa uria tuigana uria Ngai atumbire na uingi witu. Kwenda ciana ici cia majenzi ciothe muciere cioe kibandi. Namugushira cioeke na kura ni continuous exercise. Hali ya ofisi ya IBC ya consistency alama toete kura muthie na mbere na kuoya kura. Kura ni ogo itu ta nyumba. Gachagua anonekete kugwatwa mbaru ni bomo ba bunge baria kuthinga tene na bo aria mubunge wa Kipipiri Wanjiko Muhia. Juge tutikwaga kwira the President William Ruto what is going wrong in this country. Tondu ekora na andu anini ta mwanake wa Gikuyu mamwire no kwega bururi uyu muico twi ukora ruwi. Koguo as a community ni tugo stand strong tukimenyaga ngwaci ngitemwo icoke handwo yambaga kuma no mbura yaura ngwaci no imera ngwaci no cirie ni uhoro wa ma. Na kinya mubunge wa Embakasi North James Gakuya uria uritie antu bakiri mara kurumira ngugi cia njara ciao na gwika thiri ni untu nio iri na gitumi. Miaka ino etatu tutiagire korwo ni mwihoko, twagire gukorwo twina mwihoko na turuta wira witu na kio na tuthie na mbere kuruta wira na kio nigetha twake bururi tondu ti mundu turakira na ithu tureyakira bururi katiguo. Nkatha Rigathi Gachagua Pastor Dorcas Rigathi uria kinyawe no karima mburene jaja augite ageta na mbere na mubango jwa kugwata mbaru na kuonokia kana gakaije. Uhoro wa mwana wa kahi ucio ndigatiga kwaria na ndigatiga kunyitirira. Boys muko na niwe boy child kuma kwe maitu kuma riria wenda ya maitu wanyu nginya riria ugakua we no kahi gake. Kwa hivyo hata hawa wako hapa ni my boy children and I'm going to work the way I've been working this far. We have had an rehabilitation of 1,200. Barabange bakuthinga tene na Gachagua ni amwe na mubunge wa Kajiado South Senator John Yutu na uria wari mubunge wa Ekuru Laikipia niwe Kate Waruguru.